Nagrada Srpski krivac 2013. za nauku dodeljuje se akademiku Borisu Vladimiroviću Prikinu, članu Petrovske akademije nauka i umetnosti Rusije od 2003. godine. Boris Vladimirović je svoje bogato naučno delo ukrasio doprinosima u brojnim istraživačkim oblastima. Doktorirao je tehničke nauke 1970. a diplomu profesora stekao je na katedri fizičke hemije. Napisao je i objavio 46 monografija i univerzitetskih udžbenika. U svom bogatom stvaralačkom radu bavio se i održivim razvojem prirodne sredine i položajem čoveka u toj sredini. Član je brojnih međunarodnih udruženja i upravnih odbora, fondova koji se bave održivim razvojem i očuvanjem životne sredine. Član je brojnih strukovnih akademija kako u Ruskoj federaciji, tako i u svetu. Redovni je član najuglednije Ruske akademije koja nastavlja tradiciju Petrovske akademije koju je osnovala carica Jelisaveta Petrovna. Veliki je i osvedočeni prijatelj Srbije.